Chanchin thakla khom amasan atupite kumsang ni somni lenia State Assembly kitel na to kiton a BJP in gam khantong na ding thebang mamu the apodok nai poitin MPCC General Secretary Eltilotama ingen MIPI ki pat survey report ki mudan in BJP ticket ki peding ahi MIPI phasak BJP ticket mutia chu hungsol dok unti in Chief Minister and Biren in again hin Vahui TV Vaiphei News and Today zo se Mary SUANTAK in chibai ka hungbu hi chanchin aikim zon alangai khom hitiu kumsang ni somni leni a State Assembly kitel na to kiton na BJP in gam khantong na ding thei bangma mu thei apodok nai poi BJP a hi na diktak u hi bangbol thilgongal a hiu MT he chen lo uchun khonung a igam thejak tu le suchabai tu hung hiding a hiu tin Manipur Pradesh Congress Committee General Secretary Eltilotama in again hi Jemun achun Tilotama in again na BJP in MIPI maya na hoitak semgol in a chule tu hin Manipur Union Minister hungte expenditure te hi government apat ngon a hi state din mun a sumlepai lama hoilog tak in Union Minister te hungna ahin state ding a bangphat chomna le khantong na ding achung ahung pu umlo a hi chule BJP in government school akai kibelap jing atiu in jakhat laga somni lenga percent aphajau hi atiu in Himale Annual Status of Education Report ASSER 2021 ki mudung zui in student jakhat laga somle thum point li beb government school akai uiti ahi alang khatlam in sum cheng somni ding talo ahi jeje kachun kichen nakin sorat mithi nakin ho a kimang pen talo ahi je in state sunga sumle pai haksat na a ta ahi BJP in sumsen agot lo uhi gam khangto US UK tite dan alagu ahi diglo khat ahi in sunga na sempiting masang a gam khangto te dan lak hi diglo khat ahi tin Eltilotama in again hi ILP gi lengak ngak tena sangak pa Manipur da khongdarak pa mioi singda karamba achoba ahak pa penalty bi yaw krageba aduna takpadi ILP se mimang da aikoi praja singda ngaktang gi utchai bani masi yamna ningthi jana mamuta na implement tawrage do miyam gi damakta yengaga Manipur praja gi indigenous group si kallage do haina tawrakpa ILP nate haibase mai koi khangmin na se khwaidagi luri badi Bharatiya Janata Party na handaki lagadoriba 2022 ki election si without agenda thengnagadore yengbiyo mase Congress Party na pai hajen manate moi ki leader ama hek lakpa matamda atay anta hairamoi chinga tamga nungsinare law and order phare hairamaga chatkini kanamthana concrete oiba wahai si paikhatkani ekoi na mathangda Manipur asumna tahongani haiba akoi gi leijariba mantralai dagi package asi pire Manipur gi damakta haiba kanamtha lauramoi MIPI ki pat survey report ki mudan in BJP ticket ki peding ahe MIPI phasak BJP ticket mutia chu hungsol dok untin Chief Minister and Biren in again hi jetu hi jani Bisnupur thiam leikaya ki mang political conference khata CM in again ahe BJP Bisnupur Mandal Vai Saina ki bol political conference achun CM and Biren in hitin again hi election na mi tel thim lo jekun ipmut ki den theilo thokang laga lumle kong bangcheng a chol chum ihiu jeje ka hin igam sem hitiu ti a BJP ti lo party dang a umpoi MIPI na sep masat sek a hi jekin BJP hi kai ki ding a hi ti le again hi BJP government ahung kipat in Manipur munchom chom a ima market bangjat ehem sak in a umtai kumdi lekim chau government in MIPI ading thil tamtak asem doktai Bisnupur Assembly constituency ading ima market kigongal hi akin thelama zona ding kingai tu ding ahi thiam leikai ground kisim phading ahi chule don ding tui theng le kining ting tak a musak ding ahi tu a Bisnupura temporary market shed hile ni somsunga zona ding kingai tu ding ahi tin Chief Minister and Biren in again hi ticket kanano phangboda phangshiro se sida loina ticket phangba ya banga tani adubu praja gi mot lor khini praja gi mot adagi survey tawrabani
uji kan na tawrin ni ado hangbala ko sing na pa do hayo ha do ka habiyo ado mayam na phangan ni du da dum phangadam ni mayam na phangan ni du da Jani Kimang Political Conference ahin CMN Biren in MP Lesemba Sanazauba, BJP Manipur Pradesh President A. Sarda, Work Minister TH Biswajit, Education Minister S. Rajan Tele, Mipoy Mohin Khate Apang Uy. District Journal Education ZEO Thobal by Saina in 2nd District Education Excellence Award 2020 Kipakman Hopdona chu Jani Thobal Mini Secretariat Mat Ahi. Jehuna Chief Guest Apang Thobal District Deputy Commissioner Ahanthem Subas in hitin again he. Jilai te ding bep hilawa Ozapu te ading a Kipakman Excellence Award pi hi Thilpak Sat tak ahi. Jigol thil hi district dang ale ki bol theile thimjil nalam a khantona thak ei tun sak ding ahi. Jilai te hi lekha bep hilawa GK hole amau that nop nalam he do pik ahi he do pi hi thil koi mo ahi tin again he. Lamjin mayam ji yaw busi angang si da kok ngor ko timings da koi waza oina sinbi daga talent hunt ki program ama district sida leba schools singsigi satra singkhaki natana waza singi ko waza singi ju yawna competition ama sinbi rak pasi yam nungai jai Nupite sumkol veinalam a khantona dingle numei in amopok naw sukpi thin theina ding ngai tu naji in Ministry of Micro Small Medium Enterprise MSME noya Wangkem Assembly constituency sunga beneficiary taking a sewing machine hopdona a umhi je sewing machine hopdona hi State Assembly ki telpi na a kisingsa yaripu khoirom lekaya laisram thanil mitei mapuina noya ki hom ahi Thanil in hitin again hi constituency numeite sumkol veinalama khantona dingle akeng o adin theina ding o kibongal ahi sewing machine hi beneficiary misang nilam kinga hopdo ahi nidang inle machine somtum lethum alaki hom doktai phauden singa wangkhem muslim wangkhei le huidrom lekaya beneficiary te ading chu committee kinga machine somnga pi do ahi koi ngasigi Hanghomdriba koi maru ina Wangkhem Kendra polling station kunthraga mapan leibasita koi ngasi polling station gano katani mapan katani adana lemhoriba singse koi tang taraga mathoi dagi koi continuously kanagumba beneficiary amata chithadana koi piba hojragani Chronic osteomyelitis jega veilam ngalpengu hungneu sukna na tok numei kumsom legir khachu Rims Hospital November 26 ni in major reconstructive operation kibol in hinho thak pi kit in hi jeto kisaya in Rimsa public relation officer and Philippi in hitin again hi Churachandpur district Thanlon subdivision sunga pamjal khoa kipat numei nu chu plastic and orthopediatric surgeon team khatinda kalko zendu da operation abol hi kumsom leli lam na thoga ta numei khangdong nu chu lamjot ki theiding dinmun in tai reconstructive operation apang plastic surgery team chun senior resident Dr. P Manisana Malatna Rims medical superintendent N Sanjib Etsuina noya kibol ahitin akigen hi Sahitya Seva Samiti kakching in Hori Rolga Tokiton award pik do ding te min apung doktaw ahi jechung chang ahin jani kakching hun matna Sahitya Seva Samiti SSS secretary Samarjit Naurim in award muding te min chu phungdok na alanei na achun Sahitya te to kizopa apik ding u yambem mani Sahitya award 2021 hi mukyet naba drama mari kiti lekhabu jiktu budha chingtham chu peding ahiu Chule chanchin chom jiktu te laga Tripura Elbira Mangol in ajik usil lekhabu ajik na ahin aman le muding ahi poem jik te lagin I te raba thabal gijik tu okendro khundong bam kinga pik hiding ahi ale dokte lagin angoba chithi khaw lekhabu jik tu kasar akipat Naurem Vidyasagar kinga pik hiding ahi jesu tokiton in Manipur polama talo alajik tu tele pik hiding ahi je apik ding uhi KSH Nalini Sahitya in kipak manchu thamoi su marololi kiti lekha bujik tu kasara kipat
moirang thim sobita ki nga peding a hi je ki pau man sang dingte hin amau biodata le passport photo khache choi in tarik som lenga tinga samiti te ki nga pelu ding in a he sak hi ahum subada khetri sawa translation award atopa londagi manipuri londa handokpa lairik sing piba manani lairik ki mamingna angau basi thi khaw amasung lairik asi handokloi naurem vidyasagar kasar mari subada singkhu moyang laima ningsing kabirdas mana saireng lairik ta piba manani lairik asi lairik ki maming I taireba thabal amadi lairik aiba okendro khundongbam hairo Human Youth Club in Alagungal Jansina Football ni thumsung kidemna umnading moirang human leikai keipha road a turf ground na thongam santi in jani khan alapanta hi ahung tungding somlen state assembly election a moirang assembly constituency a National People's Party a dingding thongam santi in football tournament a hondona achun hitin again a sports le chondan hin gamdang mi taking in Manipur hi atak lang a hi moirang assembly constituency a kipat udanta kuman chule akihel dangte hole gam chum in akihel ui jehi ei hozo si adinga kitel kile sak pi tak a hi khovel mi te akile sak pi theiding khopo khang thakte ho hi khamtheya kihel lo a je gol ting atun thei u hi bangphat tak a hi tin thongam santi in alagen hi sibu sibu keda khobong no porka ba ta aduga tumgi yogi ne gadoriba 사들을 쓰고 아마디 사마스고 세바카들과 주시고 앞으로 매개도 볼까 보다보다 스포츠에 정말 아두나가 내신 아마디 하는 거예요. G tournament to kisai in thongam santi in cheng singkhat sanga le moirang them joi chule human tiken in le cheng sanga chet human youth club taking in appeal hi je ki helna kipat na ding a chun open team 10 nitia team te chu 7-1 in alazota o hi khovel pumpi in itu covid-19 na kipat kiven bit na dinga mimal in ibol thil te ho ngai hok thaka bol che ding in Vahui TV lama kipat in ikichel wa hi jete choi hi le face mask bol jing ding khale khat fit gu ki ka ga ding mai mi phut sop thing jing ding chule covid dam loi ki kap theizo se ki ka ba na kipat dam le bit tak in che goi tiu avela atupite Sangni somni leni a state assembly ki telna to kitona BJP in gam khantong na ding theibang ma muthei apodok nai poitin MPCC general secretary Eltilotama in again hi MIPI ki pat survey report ki mudan in BJP ticket ki peding ahe MIPI phat sak BJP ticket mutia chu hungsol dog unti in chief minister and Biren in again hi Dunia adingin Vahui TV Vaiphei news ji chancho ahitai and to tezo se la lengun mangpha